Gošća emisije Dobro jutro Crna Gora je predsjednica Američke privredne komore u Crnoj Gori Svetlana Vuksanović. Što će nam donijeti deklaracija o podršci ekonomskom osnaživanju žena? Tema je razgovora. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i hvala na interesovanju za ovu veoma važnu temu kako za žene u Crnoj Gori, tako i za društvo u cjelini. Da. Što predviđa deklaracija? Što da očekujemo? Pa evo, ja bih napravila blagi uvod pa bih rekla da smo početkom mjeseca novembra imali priliku zaista da ugostimo jednu veoma važnu prvu, rekla bih i istorijsku posjetu američke trgovinske misije koja je bila sastavljena od 24 renomirane kompanije iz oblasti ICT industrije i industrije energetike. Ta je posjeta bila organizovana od strane Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država, zatim Američke ambasade ovdje u Crnoj Gori uz organizacionu pomoć, mogla bih reći, Američke privredne komore i Privredne komore Crne Gore. Tom prilikom, odnosno, osim što je ta posjeta donijela izuzetno važne komercijalne kontakte crnogorskim kompanijama, ishodila je i potpisivanjem deklaracije koju ste vi pomenuli. Deklaraciju smo potpisali sa Upravom za međunarodnu trgovinu pri Ministarstvu trgovine Sjedinjenih Američkih Država i ona je zaista nešto, da kažem, važno što po prvi put se dešava evo na ovom nivou u Crnoj Gori. Deklaracija naravno se naslanja, podržava i podcrtava ciljeve i podciljeve strategije održivog razvoja, ali i deklaracije Ujedinjenih nacija 2030. Cilj deklaracije je, kao što ste rekli u samoj najavi, ekonomsko osnaženje žena, rodna ravnopravnost u međunarodnoj trgovini, zatim podsticanje kompanija da diverzifikuju svoja radna mjesta, da podstiču i da podržavaju kompanije koje su u vlasništvu žena, svakako snaženje alata i usluga za žene, u krajnjem prepoznavanje žena kao preduzetnica i kao važnih elemenata u društvu. Da. To bi bilo u najkraćem. Tako je. Dakle, deklaracija predviđa da se utvrde mogućnosti za smanjenje rodnih razlika u platama, naravno povezivanje aktera, kompletne biznis zajednice i vladinih tijela, gdje u cilju postizanja usklađenog i koordinisanog pristupu u sprovođenju rodno ravnopravnog i inkluzivnog poslovnog okruženja od kojeg smo, čini nam se, daleko. Sad, vi to svakako izvanično pratite. Kakva je statistika o rodnoj ravnopravnosti? Pa da vam kažem, globalno, generalno gledano na svjetskom nivou nije baš, da kažem, ne cvetaju nam ruže, naročito u COVID pandemiji. Učešće žena na tržištu rada je niže, stopa nezaposlenosti je viša, a čak 104 zemlje svijeta imaju restrikcije u pogledu profesija kojima se žene mogu baviti djelimično ili se uopšte ne mogu baviti. Ako pogledamo statistiku Crne Gore, također nije baš sjajna situacija, opet kažem podcrtana COVID pandemijom. Od ukupnog broja nezaposlenih u Crnoj Gori 58,7%, dakle 59% možemo reći, čine žene. Indeks rodne ravnopravnosti pokazuje da otprilike 43% žena se bavi, da kažem, i pored onih svojih poslova, bavi se vođenjem računa o porodici, o starijima, o rođacima koji su sa posebnim potrebama, dok s druge strane svega 23% muškaraca se bavi tim poslovima. Također, 68% žena barem 1 sat dnevno provodi radeći domaćinske neplaćene poslove, dok svega 10% muškaraca radi to isto. Sama Američka privredna komora
nije radila studije, analize na ovu temu, ali budući da smo aktivan član Savjeta za konkurentnost, odnosno sekretarijata Savjeta za konkurentnost koji se zaista intenzivno bavi ovom problematikom, mi smo u prilici da koristimo ove podatke i ja bih se zahvalila ovom prilikom na toj prilici. Oni naravno se trude, pokušavaju, ovo što ste vi rekli u komentaru prethodnom, da poboljšaju normativu kroz dvije strategije, dva zakona, kroz strategiju za razvoj ženskog preduzetništva, strategija za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i dva zakona su jako bitna za afirmaciju ove teme, a to je Zakon o budžetu i Zakon o javnim nabavkama sa fokusom na definisanje rodno odgovornog budžetiranja i opet pomenula sam i Zakon o javnim nabavkama. Još jedan podatak kaže da svega 40% žena učestvuje u javnim nabavkama. To bi bili neka opšta statistika. Ono što će sigurno interesovati naše gledaoce, odnosno vaše gledaoce, je podatak da 24% preduzeća je u vlasništvu žena. Evropski standard je 30%. U odnosu na 10 godina prije, ovo je trend rasta, ali ne tako kako bi mi željeli. Podaci iz istraživanja Svjetske banke, mislim da je to 2019. pokazuju da još u jednom segmentu ne možemo biti zadovoljne, a to je podatak da iako je zastupljenost u kompanijama otprilike u zaposlenosti solidna, rekla bih dobra, 44%, ipak svega 15% žena je u top menadžmentu. Ja bih negdje mogla tražiti uzroke, da kažem tako, poražavajuće možda činjenice u tome da počela bi ranije da segregacija u oblasti obrazovanja uzrokuje kasnije segregaciju u oblasti odabira profesije, što se reflektuje na prvo zaposlenje i tu imamo primjetan jaz, takođe jedan od da kažem ciljeva koje treba da ispunimo, a to je jaz u platnim razredima koji se kasnije kroz karijeru samo produbljuje. To je takođe nešto što je uočeno, na čemu treba raditi. Da se vratim na statistiku, najlošiji su možda podaci u dijelu vlasništva imovine kod žena, tako da svega 4% žena su vlasnice kuća, nešto bolji procenat je kad su u pitanju stanovi, to je negdje 8%, i najveći je, ako govorimo o vlasništvu nad vikendicama, to je 12%. Ja imam i tu svoje neko objašnjenje, ali to bi tražilo malo dužu elaboraciju. Možda mi ne volimo da odmaramo. Kada već govorimo o ekonomskim parametrima, sa kojim se barijerama i izazovima žene suočavaju prilikom pokretanja biznisa, a kakva je situacija kada vode preduzeće u Crnoj Gori? U tom dijelu takođe postoji nejednakost u pogledu, dobro, kod osnivanja preduzeća uslovi su isti, ali postoje mnoge barijere kasnije u procesu traženja klijenata, a prije toga u procesu, odnosno pristupu finansijskim sredstvima, zatim u obezbeđivanju adekvatne opreme, onda i vještine u rukovanju datim. Tako da mislim da ono što bi bilo poželjno i potrebno da država kroz svoje politike obrati pažnju na taj dio i da uradi sve što je u njenoj moći, a ima dosta toga što bi moglo da se uradi, da se olakša i podstakne, da kažem, da bi se pristup finansijskim sredstvima, opremi, tehnologiji u tom dijelu. Dosta dobru pomoć možemo da očekujemo od Europske unije. Mislim da kroz
kroz garancijski fond za pomoć Zapadnom Balkanu možemo očekivati dvostruko veći iznos novca za bespovratne kredite, koji će biti jedan da kažem, od te svote biće namijenjen ženama preduzetnicima u smislu olakšavanja ovih uslova. Da. Ovo za vikendicu, ne znam, jeste li htjeli da date objašnjenje? Malo bi bilo duže. Recite nam... Možda bi opet zašli u neke dublje odnose, čak i porodične. Bavit ćemo se nekad i tom temom. Da, ali svakako je bitna. To je sociološka tema. Tako je. Što će konkretno promijeniti deklaracija? Koji su to konkretni koraci način na koji će ekonomski osnažiti žene kod nas? Pa da vam kažem, deklaracija je možda samo formalni pristup rješavanju ovog problema. Ja bih rekla da je to proces koji je započet i nezaustavljiv je. Deklaracija je negdje prepoznala da američke kompanije, evropske kompanije kroz AmCham Europe, pa evo i kompanije u Crnoj Gori, na ovaj način želimo samo da približimo ove ciljeve, treba da se intenzivnije bave tim pitanjem, a rekla bih da sve velike multinacionalne kompanije imaju u svojim strateškim dokumentima pitanja rodne ravnopravnosti visoko na ljestvici. Tako da mislim da treba svakodnevno raditi. Ovo nije kampanja, ovo nije sad za sad, nego kao što rekoh i kroz ciljeve strategije razvoja, održivog razvoja, prepoznato je i žena je zaista stavljena, odnosno rodna ravnopravnost je stavljena u sam fokus ciljeva. Koji su budući planovi Američke privredne komore u Crnoj Gori u tom pravcu? Kakve su vaše ključne poruke? Pa, Američka privredna komora, kao što sam sad već i pomenula, to sprovodi kroz rad svojih komiteta. Svi komiteti su svjesni značaja tog pitanja i da kažem, negdje to je zapisano i u misiji i viziju Američke privredne komore. Također, planiramo još neke aktivnosti u smislu, da kažem, segmentirano ćemo ići po zadatim ciljevima i na tu temu, odnosno bavit ćemo se pojedinačno svakom od njih. Ali kao što rekoh, to je kontinuiran proces i sigurna sam da će jake kompanije koje su prisutne, koje su članice Američke privredne komore ovdje u Crnoj Gori, kroz svoje najbolje prakse prenositi svim ostalim u Crnoj Gori. Da. To je jedan zaista svijetli primjer. Mi smo se dotakli odgovornosti države, ali možda da preciziramo što to država može, ali i mora da uradi po ovom pitanju. Pa, evo ja sam pomenula ove strateške, da kažem, dokumente kroz strategije, ove dvije strategije koje su urađene, kao i u svemu u Crnoj Gori mi možda imamo dobru regulativu, samo je treba osnažiti njenu primjenu, tako da i možda malo više pažnje obratiti kod budžetiranja na ovo što sam rekla, na rodno odgovorno budžetiranje. Tako da u svakom slučaju rekla, moj bi zaključak bio da samo treba implementirati i zaista iskreno raditi na implementaciji postojeće regulative. Kako je vaše iskustvo kao žene koja je zaista na odgovornoj poziciji i na koji način stvarate poslovno okruženje? Sa koliko žena poslujete? Pa evo, koliko je značajno pitanje žena i koliko je prepoznat značaj. Znamo od uvijek da su žene jako značajne, ali sad možda se i prepoznaje taj značaj i u tom, osim u sociološkom i u ekonomskom smislu, govori činjenica da je i predsjednica Europske komisije, gospođa Ursula von der Leyen,
U samoj Američkoj privrednoj komori na čelu znači sam ja žena, potpredsjednica takođe je žena, u upravnim odborima kompanija zastupljene su žene. Dakle, to je prepoznato u biznisu, naročito u ovom, da kažem, međunarodnom biznisu je prepoznat značaj žena. Što se tiče mog nekog iskustva, ja bih tu, da kažem, podvukla možda, ajde da kažem da sam imala sreću na određen način što sam najveći dio svoje karijere provela i provodim u jednoj takvoj kompaniji, u multinacionalnoj kompaniji koja poštuje, cijeni i ističe različitosti u svakom pogledu, ne samo u pogledu rodne ravnopravnosti, nego i u pogledu u kulturološkim razlikama. Složit ćete se, jer, da kažem, internacionalne kompanije, multinacionalne kompanije moraju da uvažavaju otprilike po prirodi posla te razlike. Tako da moje iskustvo je pozitivno i ja se trudim da to što sam, da kažem, imala, evo počela sam sa možda srećom, ali mislim da sam uspjela da to svoje pozitivno iskustvo prenesem na mlađe koleginice, na prije svega svoju ćerku i da prosto i koristeći i emisije kao što je ova istaknem značaj ženskog rukopisa, snage ženske emocije, kreacije u stvaranju boljih uslova za opšti razvoj. Hvala vam puno. Poslali ste zaista velike i važne poruke. A bit će prilike da se opet, naravno, sastanemo. Hvala i vama. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.